Zamisli da gledaš u nebo i da vidiš svetlost koja je krenula na put previše od 13 milijardi godina. Ne od zvezde koju znamo, nego od galaksije koja je tamo negde, ali ne neke galaksije, nego prvi gradovi svemira. Mesto gde je mrak prvi put izgubio bitku. A kad tražimo prve galaksije, mi zapravo gledamo unazad do vremena kada svemir još nije ličio ni na šta poznato. Posle velikog praska, svemir nije odmah bio pun zvezda. Bio je vreao, gust i svetao, kao more energije, a onda se širio i hladio dok se sve nije pretvorilo u skoro savršeni mrak. To razdoblje zovu kosmičke mračne epohe. Nije bilo zvezda, nije bilo galaksija. Samo vodonik, helijum i ogromne praznine koje su rasle. I tu kreće prva velika misterija. Kako od skoro savršeno glatkog početka nastaju džinovske strukture. Svemir na početku nije bio savršeno ravnomeran. Postojale su mikroskopske neravnine, kvantne fluktuacije zasejane u prvim trenucima postojanja. Sićušne razlike u gustini na papiru deluju beznačajno, ali u stvarnosti su bile seme svega što danas vidimo. Gravitacija je neumoljivo počela da skuplja gas tamo gdje je gustina bila malo veća. Vremenom te oblasti postaju kolevke prvih zvezda, a onda, kao lančana reakcija, prve zvezde postaju prva svetla u kosmičkom mraku. Naučnici veruju da su prve zvezde bile drugačije od današnjih. Ogromne vrele kratkog života. Zovu ih populacija prve zvezde, praktično bez metala u astronomskom smislu, svetova od čistog vodonika i helijuma. One gore brutalno i umiru brzo. Ali u smrti rade nešto presudno. Stvaraju teže elemente, ugljenik, kiseonik, gvožđe, sve ono od čega će kasnije nastati planete i mi. Drugim rečima, prve zvezde nisu samo svetlele, one su hemijski izgradile budućnost. U ranoj fazi svemir je bio pun neutralnog vodonika. To je kao kosmička magla, upija svetlost i skriva šta se dešava. Ali kad prve zvezde i prve galaksije počnu da rade, njihov ultraljubičasti sjaj menja stanje te magle, atom po atom, regiju po regiju. To zovu epoha reionizacije. Praktično svemir postaje proziran. Svetlost može dalje. I to je trenutak kad kosmos počinje da liči na mesto u kome se nešto zaista može videti. I tu dolazimo do EP2 pitanja. Kako izgledaju prve galaksije? I zašto su toliko važne? Prve galaksije nisu bile spirale kao Mlečni put. Nisu bile uredne. Bile su divlje, nepravilne, zbijene, često u sudarima. Zamisli region svemira kao gradilište. Gas uleće, zvezde se pale. Eksplozije supernova guraju materiju nazad, a gravitacija opet vuče sve unutra. To je haos. Ali iz tog haosa nastaje struktura. I evo šta je brutalno. Te prve galaksije su male, daleke i blede. Njihova svetlost je rastegnuta širenjem svemira, prelazi u infracrveno. Zato su nam trebali instrumenti koji vide infracrveno. James Webb teleskop nije samo jači. On je fundamentalno drugačiji. Njegova snaga nije u sirovoj moći, već u preciznosti i specijalizaciji. Podešen je da vidi baš ono što nam je ranije izmicalo, infracrvenu svetlost. Svetlost najstarijih zvezda i galaksija, koja je putovala milijardama godina, rastegla se širenjem svemira i postala nevidljiva za teleskope poput Hubblea. Zato Webb koristi instrumente kao što su NIRCam za slikanje i NIRSPEC za analizu spektra. Webb primenjuje tehniku Lymanovog preloma da izoluje ove ekstremno udaljene objekte. Traži njihov jedinstveni svetlosni potpis. I zato je Webb, čim je počeo da radi, pokazao nešto što je mnoge iznenadilo. Galaksije su se pojavile ranije i delovale zrelije nego što smo očekivali. Neki od ovih ranih kandidata delovali su previše masivno, previše uređeno za tako mlad svemir. To ne znači da je SEO kosmološki model pogrešan. Nauka je proces stalnog usavršavanja. Kako kalibracije instrumenata postaju preciznije, neke od prvobitnih procena mase se koriguju. Ali čak i sa korekcijama ostaje utisak da svemir možda gradi strukturu brže nego što su naši modeli predviđali. Sve deluje kao da je efikasniji u pretvaranju gasa u zvezde u najranijim epohama. A kad god svemir radi nešto brže nego što mislimo, to je znak da negde u pozadini postoji nevidljiva ruka koja ubrzava proces.
I tu dolazimo do teme koja se stalno vraća u komentarima. Jedno od najčešćih pitanja kada govorimo o širenju svemira jeste u šta se on širi. Mnogi kažu ne može da se širi u ništa, mora u nešto. I na prvi pogled to zvuči savršeno logično. Naša intuicija, oblikovana svakodnevnim iskustvom, govori nam da svaka ekspanzija zahteva spoljašnji prostor u kome može da se odvija. Kada naduvamo balon, on se širi u vazduh koji ga okružuje. Kada gas iscuri iz boce, on se širi i ispunjava prostor. Uvek postoji spolja u koje se nešto širi. Ali u kosmologiji reč širenje ima fundamentalno drugačije značenje. Ovdje moramo napustiti zemaljsku intuiciju i prihvatiti koncept koji je u srcu Einsteinove opšte teorije relativnosti. Svemir se ne širi kao objekat koji putuje kroz neki postojeći veći prostor. Ne postoji izvan svemira u koje bi se on mogao širiti. Umjesto toga širi se sam prostor i vreme. Sama tkanina stvarnosti se rasteže. Menja se fundamentalna mera rastojanja između tačaka kao iznutra. To je ono što fizičari nazivaju metričkim širenjem prostora. Da bismo ovo lakše razumeli, koristimo jednu poznatu analogiju. Zamisli da je naš trodimenzionalni svemir predstavljen dvodimenzionalnom površinom balona. Na toj površini nacrtali smo mrežu i mnogo tačaka. Te tačke predstavljaju galaksije i one su fiksirane na svojim mestima na površini balona, ne kreću se same od sebe. Sada kako naduvavamo balon, sama guma se rasteže. Rastojanje između svih tačaka se povećava. Za hipotetičko biće koje živi isključivo na toj dvodimenzionalnoj površini ne postoji koncept napolje. Njegov čitav univerzum je ta zakrivljena površina. Za to biće jedino što je relevantno i merljivo jeste rastojanje duž te površine. Ono primećuje da se sve galaksije udaljavaju jedna od druge, ali ne može da ukaže na centar širenja, niti da vidi trodimenzionalni prostor u kojem se balon širi. Vazduh oko balona, taj viši prostor, jednostavno nije deo njegovog sveta i nije potreban da bi se objasnilo ono što posmatra. Analogno tome, u našem svemiru, razmaci između galaksija i galaktičkih jata rastu svuda u proseku, bez jednog centra iz kojeg bi širenje poticalo. Svaka tačka može sebe smatrati centrom, jer se sve udaljava od nje. Važno je napomenuti, ovo širenje se dešava samo na najvećim kosmološkim skalama. Unutar galaksija ili čak unutar galaktičkih jata, gravitacija je dovoljno jaka da nadvlada metričko širenje. Zvezde ne beže iz svojih galaksija, niti se planete udaljavaju od svojih zvezda. Naš sunčev sistem se ne širi. Ovi sistemi su gravitaciono vezani. Dakle, ne mora da postoji spoljašnji prostor da bi rastojanja unutar našeg svemira rasla. Naši kosmološki modeli opisuju to širenje isključivo kao promjenu unutrašnje geometrije samog prostora i vremena, promjenu njegove metrike. Pa šta je onda izvan svemira? Da li je to besmisleno pitanje? Ne nužno. Neke spekulativne teorije, poput teorije struna ili M-teorije, predlažu postojanje viših dimenzija u kojima je naš svemir možda ugnježđen, ali to su za sada samo matematičke hipoteze. Standardni model kosmologije, koji savršeno opisuje naša posmatranja, ne zahteva postojanje bilo kakvog spoljašnjeg prostora da bi objasnio širenje. Znam, ovo može zvučati kao filozofska igra, kao semantička akrobatika, ali nije. Postoji stvarna fizička razlika između koncepta da se nešto kreće kroz prostor i koncepta da sam prostor menja svoju skalu. Ta razlika je ključna za razumevanje porekla i sudbine našeg kosmosa. I upravo na to razumevanje sada se vraćamo kroz prve najudaljenije galaksije, jer u svojoj svetlosti nose najdublji pečat onog prvobitnog, najbržeg širenja. Prve galaksije su kao kosmički fosili. Ne zato što su mrtve, već zato što njihova prastara svetlost, koja je putovala milijardama godina do nas, nosi zamrznute otiske jednog davno prošlog vremena. One nam pričaju priču o uslovima u kojima su nastale. Koliko je bilo gasa i, ključno, koliko efikasno se taj gas pretvara u zvezde. Pričaju nam i kako je gravitacija, vođena nevidljivom rukom, skupljala materiju u prve guste čvorove. Kada je tačno svemir postao proziran, i da li se to desilo naglo ili postepeno.
Kojom brzinom su se te prve strukture zakačile jedna za drugu, formirajući kosmičku mrežu. Kada merimo njihov crveni pomak, njihovu svetlost i njihov raspored u prostoru, mi ne posmatramo samo objekte. Mi zapravo testiramo fundamentalne parametre našeg modela svemira. Svaka galaksija je jedna tačka na grafikonu. Jedno merenje koje mora da se uklopi u veliku priču. A svaka greška, svako odstupanje u toj priči vodi do sljedećeg dubljeg pitanja: šta nam nedostaje? I tu dolazimo do najvećeg kandidata za tu prazninu u našem znanju. Nečega što ne vidimo, ali što možda drži čitav svemir na okupu poput nevidljivog kosmičkog kostura. U sljedećoj epizodi ulazimo u tamu koja ne svetli, u materiju koja ne emituje ništa, a ipak diktira gdje će galaksije nastati, tamna materija. Ako želiš da razumeš zašto se galaksije grupišu kao da ih neko vuče nevidljivim koncima, to menja način na koji gledaš u noćno nebo. Jer moguće je da sve što vidiš pluta na nečemu što nikada nećeš vidjeti direktno. Ovo je bila istorija svemira, prve galaksije, a ispod njih već čeka sljedeća misterija.